Республика кенеттен сағаламыт вызов кузов акция сунтарга тейден. Бу хамсаһын қамыта бүлі бөліқ улустарынан тетемнәқтік бара нехер. Нехеле кегер алжанан өрсіппі техника кузовын бұрағыға лоқтақтар бары күтті халлар сунтартан корреспондент Мария Кабелянова білгендерер. Бу оннан сылларга бу местағы сытан жабиннен бүрүммүт эмегарбит масын әләмәте нехелек бағы болын бүтеркеме жакелле. Вызов кузовтен республикага сүрдә үчөй акция биллерилен кораттан бүлүннен, өһө бүлүннен юрбаннан аны сунтарга тиен келле. Буңырыны сунтардагы технологический колледж тутатнылынан ардагардак тебекке үлөйөгөр түстө. Вызов кузов акцияга кытты хаммыт сыгырылны бит хилдел битигер таргахан үлелек кайын. Нурба колледжа бихека вызов брахта. Ол курдук бу бихеги бүгүнгү күнтен бэбит колледж үлехеттере оны устужоннара сагалатыбыт. Ол курдук бу бүгүн эле болбакка келер неделяга брахниктер иннилерге эме бу бэбит территориятыттан тахыгар атын ити нехлекпет улуссаларгар хытар кузовтары эме комуер буланнакпыт. Кыржыга даганы саа-саа субботунниктен аттан арас бөгү сыгы комуябыт. Оларын эрге брагылдыбыт темиркөлөлөр сен бир халаллар. Хата бу акция көмөтүнөн нехлек сорохманнык элейбит элемелере комуллан эркейләк сирдер босқолноллары үрүләк. Вызов кузов акция терилен бу колледж по территориятын комуйдут. Онамандык акция терилетин эдер жонга тухана кирери. Отон тухалак бу баран тахыджыктар манна бөһөлек нехилек территориятын комуяллар буттан. Биремелерин туха амана атар баттыр бу туха атарылды. Маннык акция бу манны вызовтар болалар. Тежигнечуге бу улус путаны ырахырын хырдан кирен бар эте билин колор баран кодо аханихен кодо хабек погата хатар. Ose элбах акция болар эте болар. Эсеше болот. Акцияны салгы сунтардагы колледж Светлейдагы техникумга брагар. Мария Кабелянова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде Сунтар.